Mwiriwe guys, mwiriwe. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe tunarebera hamwe ingingo ya gatatu. Ingingo ya mbere mwarayibonye, ingingo ya kabiri mwarayibonye. Ukuvuga tugiye kwigira hamwe ingingo ya gatatu y'amategeko y'umuhanda. Irebana n'abakozi babifitiye ububasha. Ku ngingo ya gatatu baravuga ngo bitabujije ubufasha abagenza icyaha bahawe n'amategeko y'umwihariko abashinzwe cyane cyane kubahiriza ibiteka ni aba ofisiye n'abasoza ofisiye bo muri polisi y'igihugu igihe bari mu kazi, bakaporari n'abapolisi bo muri polisi y'igihugu igihe bari mu kazi babitumwe na procureur wa Repubulika bo muri iyo fasi. Aba gatatu ni abapolisi bo mu mutwe ushinzwe umutekano mu muhanda. Aba kane barebwa n'iyi ngingo ni abakozi bo mu biro by'amateme n'imihanda ku byerekeye ibivugwa mu ngingo ya 8, iya 9, iya 40, iya 60 kugeza kuri 68, iya 72, iya 73, iya 113, iya 114, iya 117 kugeza kuri 20 y'iri teka. Aba gatanu barebwa n'iyi ngingo ni abakozi ba gasutamo ku byerekeye ibivugwa muri iyi ngingo y'132. Aba gatandatu ni abakozi bo mu biro by'imisoro ku byerekeye ibivugwa mu ngingo y'121 kugeza ku ngingo y'135. Abakozi bo mu kigo cy'ubukerarugendo na pariki z'igihugu biherewe uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Abofisiye bashinzwe polisi y'igihugu igihe bayobora abasirikare kugenda ku mirongo. Abakozi bo mu biro bya Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu mu mirimo yayo babiherewe uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Abakozi bavugwa muri iyi ngingo babifitiye ububasha bwo kugenza ibyaha byica iri teka batarengereye imirimo bashinzwe n'ifasi bakoreramo. Ibyo nibyo twareberaga hamwe mu ngingo ya gatatu. Reka tuzahure ubutaha turebera hamwe ingingo ya 4.